A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah Teala aytdı: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Teala bu ayetlerde aytdı: Hem sana Rabbin buyurdu, farz kıldı, bir üzüne gina ibadet kılırga, hem ata anana izgilik kılırga. Eğer onlarning birisi senin yanında qartlıqqa erişse, yoki ikisi de qartlıqqa erişseler, onlarga uf deb de aytma, hem onlarni ashulanma, balki onlarga hurmatli so'zlar ayt, hem onlarga tubanchilik bilan rahimlik shafqat qanotlaringni jay, hem ayt: ey Rabbim, onlarga rahmat qilsang edi, nishik ular menga balakay chag'imda rahim shafqatli bo'ldilar deb. Allah Teala bu ayetlerde bizge, müminlerge, ata-analarga izgilik kılını buyurdu. Hem yamanlık kılıdan, rencitüden tıydı. Kupkine Müslümanlar zor maksatlar, zor hiyallar bilen yürüyler. Kup gıybedetler kılalar. Qaybirevler kup itip sadaka, zekatlar bireler, meşitler tüzüler, medreseler salalar. Allah Teala yolunda tırışalar. Ama Allah Teala'nın rizalığı ata-ana rizalığında. Eğer şul izgiliklerini kılıp da ata-anasının rizalığını ola olmasa, ona bu amelleri zor fayda vermez. Ebu Hureyre radıyallahu anh aytdı: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir kişi geldi. Jihad kılırga ruhsat beruni sorab, yani soğuşqa çığırga ruhsat sorab. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı di ana: "Ahayyun validaka", senin ata-anan isenmi deb. Ol sahabe aytdı: "Ayye" deb. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Fa fihima fajahid", mana shularga indi shular üçün jihad kıl, yani tırışlık ko'rsat dedi. Jihad kılganda, yani Allah Teala yolunda soğuşqanda, mümin bende özünün canın, yani bütün bulgan nersesin hem en kadirlisi bulgan canın Allah Teala yoluna, tenin canın Allah Teala yoluna sarf ite fida kıla. Yani bütünüsün özün Allah Teala yoluna bire hem tapşıra. Şunday niyet bilen çığa. Bu hadiste aytilgancha mana shu shunday yo'qtirishlikni, ya'ni o'zining moli joni tani bilan ota onanga izgilik qiluvda jihad qil deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nechik Allah yo'lida sug'ishib o'zingni fido qilgan kabi ota onanga izgilik qiluv yo'lida fido qil deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ona ruxsat bermadi, ham qaytarib jibardi. Bu hadis Imom Muslim ham Buxoriyda ham boshqa hadis yintiqlarida keltiriladi. Şulayıq İbn Ömer radıyallahu anh'ın ulu aytdı: "Menim de bek yaratgan xotinin bor edi." Hem Ömer, yani otası Ömer radıyallahu anh indi ikinci halife, ol onu süymey edi de. Hem ol bir tapqir aytdı: "Menga talliqha, xotiningni talaq qil, ayır" deb. Men de qarshi keldim. Şundan so'ng Ömer de radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına barğaçdı. Yani ikisi de birge bulganda, ulu bilen birge bulganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu turda aytdı de. Yani talaq qilirga qo'shdim, amma ulum de İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer talaq qiluvdan bosh tortdi deb. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menga aytdi de, "Talliqha, talaq qil ona" deb aytdi de. Yani ulanda endi so'rab turmagan, ne sababli yaratami yaratmaymi? Otasi shunday xabarni so'ylagach, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ibn Ömer'ga aytdi: "Xotiningni talaq qil" deb. Ham bu hadis shulay endi Ibn Hibbanning sahih jiyintig'ida keltiriladi. Asma radhiyallohu anha aytdi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamanında Medinede vaqtda menim yanıma aniyim keldi de. Mekke'den bulsa kerakindi. Aniyim keldi, hem ol müşrik xotin edi de. Hem Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem'e
гомумән ислам диненә керергә, иман китерергә баш тарта иде ди. Ислам диненнән баш тарта иде. Ул килгәч, минем өемә, мин Расулуллаһ янына киттем һәм аннан фәтва сорадым ди. Һәм әйттем, минем яныма әнием килде һәм ул ислам диненнән баш тарта. Ягъни Мәдинәгә килгән инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм заманында. Һәм ул диннән баш тарта, синнән баш тарта дип. Мин аның белән җепләрне тоташтырыйммы, өзимме диде. Ягъни ана хакларын, туганлык җепләрен тоташтырыйммы, бәлки аннан баш тартыйммы дип сорадым. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, әйе сыйли уммәки, әйе әниең белән җепләреңне тоташтыр дип әйтте. Ягъни аны кабул итәргә һәм изгелек кылырга боерды дип Әсма радиллаһу анха әйтә. Һәм бу шулай ук Бухари һәм Муслим җыентыкларында китерелә. Ягъни мөһим түгел. Аллаһ Тәгалә әйткән аналар хакы, ата-ана хакы турында анда мөһим түгел. Ул ата-ана мусульманмы, мусульман түгелме, хәтта мөшрикә булып, ягъни христиан яки яһуди дә түгел, китап әһле дә түгел. Мөшрикә булып һәм ислам диненә керүдән баш тарта торып, пәйгамбәрдән баш тарта торып, пәйгамбәр Әсма радиллаһу анха янына анасы килгәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны кабул итәргә һәм аңа изгелек кылырга, ана хакларын үтәргә куша Әсма радиллаһу анхага. Шулай ук Әбу Бәкр радиллаһу анху әйтә, "Кала Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм, "Ала унаббиукум би акбарил кабаири ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Şulayıq Buxari hem Müslim'de kitirile bu hadis. Ebu Bekir radıyallahu anh aytdı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı bir tapqır, min sizge haber vereyim mi? İn ulu günahlarının da in ulusu turunda. Hem 3 tapqır qavatladı dey. Min sizge haber vereyim mi? İn ulu günahlarının da in uluları turunda. 3 tapqır qavatlagaç biz aytdık dey. Ey Allah'ın ilçesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı dey. Allah Teala'ga şirik kılu, tengdaşlık kılu, ata ananı rencitu, ata anaga buysunmau, hem ul dey süyelip, yatıp, yarım yatıp süyelip otura idi, turup oturdu hem aytdı, Ələ və qavlu zuri və şəhədətü zuri, hem yalğan söz, hem yalğan şahidlik, hem yalğan söz, hem yalğan şahidlik, hem yalğan söz, hem yalğan şahidlik deyip qabatladı deyip, hatta min deyip, uyladım deyip, indi tuqtasa idi deyip deyip, yani şul qədər qabatladı, tuqtasa yarar idi deyip, uyladım deyip, bu sahabe eytə. Hem şuşunda indi, Qur'anda da eytilgənçə, hem de Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde eytkənçə, bendelerden kişi aldığında in olu hak, ol ata-ana hakkı. Hem ata-ananı rencitu, Allah Teala'ga şirik kılgandan soň in olu günahlarının da in olusu degen, olu günahlarına demegen, in olu günahlarının da in oluları deyip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 tapqır qabatlagan. Ata-ananı rencitu, hatta izgilik kılmasa da rencitu, ol şirikten kala in olu günahlardan hem imanlı bende bundan saklanırga tiyiş hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabelerine de şulay qatı itib eytken. Elbette onlar arasında da bulgandır. Ata anasın rencituşiler yeki bulurga mümkündür. Şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabelerini bir qatı kisetken bu turuda. Abdullah ibn Amr radallahu anh eyte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الولد وسخط الله في سخط الوالد رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. İmam Tirmizi, İbn Hibban hem Hakim hem başkalarda kitirile Abdullah ibn Amr radallahu anh eytti. Allah'ın ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem eytti. Allah Teala'nın rizalığı atanın rizalığında. Hem Allah'ın aşuğu atanın aşuğundadır. Şuna göre de imanlı bende eğer bilirge tilese, onun kılgan amellerinden Allah Teala riza mı, Allah Teala rizalığın aldı mı, küpmedir izgilikler işlep de ata ananın ondan riza dahil buluğun qarasın.
Әгәр ата-анасы аннан риза булса, аның инде гамәлләреннән Аллаһ Тәгалә риза булыр. Әгәр ата-анасы аның гамәлләреннән риза булмаса, әлбәттә инде бу Аллаһ Тәгаләгә каршы булмаган эшләрдә, ягъни ата-анасы рәнҗегән булса, рәнҗеткән булса, ата-анасын аларга каты сүз әйткән булса, яки Аллаһ Тәгалә әйткәнчә инде уф дип тә әйтмә дигән сүз, ягъни тавышыңны күтәрмә дигән, тавышын күтәргән булса, шуңа күрә дә ата-аналарга хәтта сөйләшкәндә без үзебез арасында сөйләшкән кебек түгел, Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйткәнчә, рәхим, шәфкать канатыңны җәй һәм аларга хөрмәтле, ягымлы сүзләр генә әйт дип Аллаһ Тәгалә юкка әйтмәгән Коръәндә. Алар белән яхшы сөйләш димәгән, ягымлы, хөрмәтле сүзләр әйт аларга дигән. Шуңа күрә дә тавышны күтәрү дә, үзебез арасында сөйләшкән кебек сөйләшү дә ярамый ата-ана белән, бәлки аларга ягымлы, рәхимле һәм шәфкатьле сүзләр сөйләү тиешле, һәм алар вафат булганнан соң да аларга дуа кылу тиешле. Һәм дә ата-ананың баласына булган баласының ата-ана өстендә булган хакларыннан берсе изге бала тәрбияләү, иманга өйрәтү булса, инде ата-ананың да иң яхшы җимеше үзләре вафат булганнан соң алар өчен хәер дуа кылучы балалар калдыру. Аллаһ Тәгалә шундый булуларыбызны үзебезнең дә балаларыбызның да насыйп кылсын барчаларыбызга да. Һәм ата-аналарыбызны онытмаска тиешле. Аллаһ Тәгалә аларның кылган бәндәчелек белән гынах хаталарын гафу кылсын, кылган изге гамәлләрен, гыйбадәтләрен кабул кылсын, ахыр урынын җәннәтләрдә кылсын дип һәр даим сорап тору тиешле, бигрәк тә намазлардан соң ата-аналарыбыз, әби-бабаларыбыз өчен. Хвала Аллаху Господу миров, только Его восхваляем и только у Него просим помощи и прощения. Кого Аллах наставляет на путь истинный, того никто не собьет с пути, а кого Он сбивает с пути истинного, того никто уже не направит на путь истинный. Нет достойного для поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад, раб и посланник Его, да благословит Его Аллах и приветствует. Всевышний Аллах сказал в суре Лукман: «И завещали мы человеку его родителей, мать носит его со слабостью поверх слабости, отлучение его в 2 года. Благодари меня и твоих родителей, ко мне возвращение, то есть судный день. А если они будут усердствовать, чтобы ты предал мне в сотоварищи то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им, то есть в этом деле. Сопровождай их в этом мире в добре и следуй по пути тех, кто обратился ко мне. Потом ко мне ваше возвращение, и я сообщу вам о том, что вы совершали». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Довольство Аллаха в довольстве родителей, а гнев Аллаха в гневе родителей». عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء. وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.